ang gingharian sa Dios dinhis kalibutan lisod kayo nato masinati lingiay mong tupad ing na nakatilaw nakas gingharian sa Dios. Ngutan-a ba? Labi na ginang hapit na mamatay. Dugay-dugay na bagpuyo sa kalibutan. O nganong lisod man sination, kining gitawag og permanenteng kalinaw, permanenteng kalipay, o permanenteng katagbawan. Permanent peace, permanent happiness, permanent contentment or satisfaction. Mao man ni ang timailhan sa gingharian sa Dios. Nya jutay kay nato ang nakasinati niini. Ngano man? Ibaw mo ngano? Tungod kay dili ta gustong mamatay. Kana ra gyud. Kanang tanang tao nga dili gustong mamatay, nya wa mangandoyng mamatay. Ato sang dadon ang palihog ang bata, si kisay tagiya ng bataa kay basig ang kono nas pare. Ato lang sa kuan, sa gawas lang usa, ma'am. Aron maka kanang dili pa kay relax nga mga children diri dadalang sa atos gawas aron makahanggap og hangin. Di na madaog ana-ana sa tudlo ha. Dili maayo ana-ana og tudlo. Palihog dadaan atos gawas. Kay kana man kung inyong ana-ana as tudlo ang bata, nya niya sod sa misa, bati nag-message niya. Mura siya og gipugnan. Nya mo kaingon na siya man sa kibaw hain ang simbahan, dinhi ba or tuabas gawas. Pero imong ana-anaan, hadloko nimo, labi nag imong ingnon pagyud nga bantay kas pare, masuko ra ba nahilom ka masuko ng pare. Mawa na siya sa iyang interes nga moanhi. Pero kung magsige nagdagandagan ini signal na nga gusto siya lugar nga makadagan siya, makasyagit siya. Dada dito sa gawas, tibok dako kay natong grounds, padagana diha. Malipay na siya magsigig anhi kay nga naman, ayay kadakog dagananan dito. Ana, magsige na nag-anhi. Hangtod mudako na sigihan nimog tudlo nga adto ta sa sulod. Way siguro mapari pa na mamadre. Ngano man kay maunay sinugdanan sa gingharian sa Dios. Kanang taong gustong mamatay, dili na magsigig reklamo. Parihan na sa yuta, tanawa ang yuta, tamna nimo. Nganong mutubo man ang tanom, kay di man reklamador ang yuta. Pero reklamador pa na siya, iyan ang patyo ng imong gitanom, iyan ang iwakli, di gyud katubo ang tanom. Pero kanang tao nga magpractice og patay-patay, makaalaw na siya nga mupadayon ang lihok sa usa ka butang o usa ka tawo siyang kinabuhi nga way disturbo. Suway ninyo, pag tanom og buta, tanom mo niya, pikas kaang, ikasunod simana, ibta, ibalhis pikas kaang, iksunod na sang simana, ibta na sad, ibalhin pikas kaang. Ang sawa na? Maun sawan? Kibaw mo, dahi mo. Pero imo na siyang pasagdan nga di madisturbo, magsige ra gyud na siyang tubo. Unsa may point ana, pareha tong bata diha. Akong giingon nga adtos gawas, padagandagan na lang, padagandagan na. Ayaw disturbuha ang iyang business. Pero ayaw sad siyang tuguti nga mo disturbo sa atong business dinhi. Ato lang, ato daplin-daplin anang nagpundok. Kusugyan na mudagan bataa, imong kuyog-kuyugan, Ako sa una, dito sa bukid, dadon jud ko nilang mama, o kami mukuyog man sa gumingatos kapilya, kay mga ato man sila kapilya 4 times a week. Kay mangadsi, magrosaryo. Kami mga bata, mangadto mi, kay magduwa mi glastiko, duwa mi julin, usay dakpanay, kana yung dakpanay, siging tuyok sa kapilya, samtang tuwa sila sulod, garosaryo, kaming mga bata, manggawas, mibsigig yung dagan, bisag ingnon may ayaw dagan, daga ayaw mong pagduwa-duwa, asigig yung dagan,
Inighuman sa Rosario, pundok dayon mi ngadto sa among kuan, hinay-hinayon din mig kusi. Kamo giingnan mo nga ayaw mo pag siaw, ngislo-ngislo lang sa gamay. Ikasunod na sang adlaw, adto sa dagan na sad, sigdagan. Gikan may mga 6 years old, hangtod 10 years old, dagandagan pa to. Pag 12 years old, di na may ganahan kay mudagan. Mangarga naman may, kamao naman may manginabuhi. Pero sige ka po may adto sa kapilya. Pagka 18 years old na ako na'y nagda sa kalihukan sa among kapilya. Pagka 20 years old, diri na gyud ko sa simbahan nag-serve. Pinaagyan ng Legion of Mary o choir. Hangtod karon naimo kong ingon ani. Kadto ra gyud sinugdanan katong dadon ko sa kapilya niya magsigdagandagan. Nya kana ikagabi lipay kay migdadon mis kapilya kana magabi. Ganahan kay mi ana labi nag naay flashlight. Adto mo ngita mamigkaka, adto mo sa kanang libunan. Manggawas man ang kaka ikagabi adto mis gawas kapilya siging bugno us kaka dito. Pero mao toy sinugdanan. Ngano man gipaduol mamis kapilya. Mao na mga bata dinhi dad-agi na ninyo. Kay sige sila kaanhi simbahan, malipay na. Nya og mohilak gani dinhi dados gawas. Balik na sagso dinhi, tudloan na sad nga di mo hilak. Natanawan ng uban dia, di bawa na gin maghilak. Sa una kusog mo kay na mo hilak, kusog sa na mo dagandagan. Nawa karon, di ba nangatog na lang. Di okay na kayo. Sagdi lang matog na diha. Nga naman, abot yung panahon nga, siguro mapari na mo na'y sikreto. Nya karon sad sa atong kasing-kasing, sama ninyo mga banag asawa, unsaon pagpatubo sa inyong gugma. Kay wa pa biya gina mo tubo, igumagkasal dili ba yan na mo tubo dayon. Unsa man ginang tinuod nga gugma, nga mo'y maghatag og tinuod nga kalipay, kalinaw og katagbawan. Kana bitang kamao na kang mudawat sa imong kuyog sa kinabuhi nga wa gyoy reklamo. Nya kanusa man na mahitabo, if you can practice patay-patay sa pagdawat niya. Kana bang imo gid siyang dawaton, dili nimo ipamugos nga ikaw maoy dawaton. Ayaw ipamugos nga ikaw maoy dawaton, ikay sabton, pugsa imong kaugalingon nga maoy musabot, maoy mo dawat niya. Nay nagpatambag nako, iyan na jud kunong buwagan ang iyang bana, kay human sa tulo ka tuig nila mura siyang nasakit og anemic ngano man purti kunong kusuga muhagok kagot pag yun mapukaw gyud kuno siya nya maglain na ba iyang kabuhi kuno makamata na kuno siya din adyo kuno siya katog siya ako na lang gipalain og kwarto pader nako ayaw dako kay nang sa kinasal man kamo nako pagdug yun mo siya di matabang pader nako suway gingon ang Ginoo, Lord, ako ning dawaton ang akong bana nga kusog muhagok. May na lang ni muhagok pa. Sa sunod anip, mamatay na gini. Akong dawaton nga kusog siyang muhagok. Tabangi ko, tagae ko grasya. Pagka after, kay nagbago pa mong kotong pari, mga 2005, storyami. Karong mga 2015, miagi, nagstoryamig balik. Matod pa niya, di na siya katog, basta di muhagok iyang bana. Nabali na ba? Basta di gani muhagok iyang bana, di siya katog. Pero inigsugod ko og hagok siyang bana, mura ko noog music ba? To her ears. Wa man ko no mausab iyang bana, parte malagya pong muhagok, pero di lagi siya katog og di muhagok iyang bana. Tanawa? Nga naman, iya manggi kondisyon. Lord, dawaton ko ni, bana god ni nako, nganong ako maning isalikway. Para gud nang inyong mga anak, kana mga tapulan kay inyong anak, sige rago nagatiman, ako gining anak. Tapulan kay tanan, ako gining anak. Dako pa jud kay kaon, dako kay kaon. Sige lang jud ka, sige lang jud atiman. Ay pagsigig yaw-yaw kay dili man na maoy paghatag sa anak og gugma, kadang yaw-yaw. Practice og patay-patay. Dawata lang gid nang imong anak kay imo gid ang anak sa kung saon dawata lang yun mahibong lang ka inig kadako ana magsige na nagatiman nimo mukat-on pa na og daghan kay mga buhat sa balay unhan pa ka ana
og mibunga na ang imong gitanom nga gugma diha niya. Di ba? Kinsa may nipabunga ato? Ang Ginoo. Gitag-anan sa kusuna nga adto jud ko padung sa Muntinlupa. Kaya nga ang nagkugos na kusbunyag kaduha na kasod og Muntinlupa kay kusog ay mudunggab maldito kay tanan. Ang nagkugos sa nakos pirma kulatahon sang asawa namatay in town. Portigisan na kong buangunas una, ako may leaders kabuang sa among mga bata pang. Mangibot ko ana mga tanom, labi na kana akong mga silingan nga mga saba nako kay siaw kay ko. Ako rin ang sulngon ilang balay, ikawa na nila dito, tiraduron ko ng ilang mga manok, anab. Sakpa na jud korunani. Maglingi-lingi ko, mura sa kunoy kong sundao ba, kanang lingi-lingi, buwa gitaw, saka din ko katos balay, igtanaw na ko, naa ditong ilang mga sudlanas asin, kaya man kanang mga bukid balay, wa man na mga kanang lak, ipangyabo na kong asin, love. Katong ilang radyo, kanang transistor, pangbunloto na ko mga wire, anak. Lakaw di ko katos amo, niya maniid ayon ko unsay nahitabo. So pati makayaw-yaw nako ba di pa na mao punan pag nako. Kung nahuna ba? Buangon jud kay ko sa una. Pero karon nganong sige naman lang kog baligyag slat. Nya dili na para ako, para na ginas katilingban. Ana, ngano man? Kay gidakos akong ginikanan og sa akong mga iyaan paduol sa Ginoo. Ana, wa sa ko magtuong mo pare ko. Nya karon na pare nako. Nga naman gipaduol kon las Ginoo bisag layo kay may dito ra mis bukid, dadon jud ko nilas kapilya. Hangtod na nga di na jud ko mapugngan. Panahon sa mga NPA, pinatyanay dito 1984 hangtod 1992, siging pinatyanay sa amo. Maunang panahon na nga active na kay ko sa simbahan, ingnon ko sa kong ginikanan, ayaw pagsiglakaw kay siging pinatyanay. Unsa may gusto nimo nga bilaran sa kanamo, nako og mamatay ko nga wa magdag armas, okay kayo. Rosaryuhan ra ginigsista among gidang. Og dadon ko ning mga batan-on sa simbahan, og mamatay ko ani, okay ra gyud. Wa jud ko mamatay, nakapangulikta na gyud. Di ba? Ngano man? Kay ako na say naningkamot pagpaduol sa akong kaugalingon ngadtos Ginoo. Matakdan kita. Muna ingong Kristo ay lang pagdali-dali. Ipaduol lang kanang buangon kay nimo nga silingan, sigihig paduol. Dad-i Ginoo. Dad-i gugma ba? Labi na mga libakira kayo. Sigihig hatag ngadtog mga cake, mga mga linoto nimong sudan, tagae. Ana nya ayaw gyud libak ka. Sigahe lang gyud. Nawa, mga 10 years after, din-agi na manglibak nimo. Magsige na nagdaig, labi nag-ikay nakagastos ilang anak ang kamagwangan, ni graduate og college, din anak mo libak, magsige na nagdaig. Di ba? Invest, itanom, isabod ang binhi sa gugma, binhi sa pagampo, binhi sa kaayo. Mabda na kining palit-palit ninyong slat dinhi. Sikreto ra kay nagdating, maunay paagi nga i-multiply ang inyong mga grasya. Kay promise ba yan na ni Jesus, unsay imong gihatag, I will multiply it with 100-fold. 100. So kung ihatag kag 5 pesos, multiply nag 100, pila? Pila man? 5 times 100. 500. Kabugo sa ninyo, hindi man mo katuban. O niya, kaya imong gihatag kay 50 pesos man, times 100, pila naman? 5,000. O niya, kaya imong gihatag 5,000 man, times 100, pila naman? Galibog nagkwinta eh. Pila? Uy. Di na mo kakwinta. 5. Gachik-chik. 5 million? 5 million? Hindi, 50,000. 50,000 times 100? 5 million. Tulugo na ka zero. 50. Plus ani mo 2 ka zeros, 100.
O di, 5,000 na. To pag itulo ka zero. Di, 5 million. Sa simpula ragid ana eh. Pari, may kay mo kwintan. Ay, nag-eskwela sa accounting sa day. Accounting sa day. Unya kay 5 million may imong gihatag. Pila may mo balik nimo? Manindog na ta. Atong